aboni bagina जों asuk burugi bo kunu laprai aboni bagina जों asuk burugi bo kunu laprai aboni bagina जों oina manane juri kotha lama phone duse जों tabo lama kam lama phone duse gam ke maginya जों anga tabo ja Pakipara phaimane irong kakha tabo puri 22 kakha lama I asbon ding arai lama gari gura choliya yakumai himya cycle gnai phaimya kagaz photo reinai kha office kono pata kore lama naine rijot toima yarai kono khulumka जों jot je isu bosor जों para khai chai tomani eja ekta chini Kamdep para tu Pakipara do emo ani nok thanai lama oboni Sorolakshmi Tripura ni nok thanai lama o jaga dayo je gari rok bike rok cycle rok phainani khub kosto hinan thanan kosto haple gongo gari haplayo ino o jaga dayo जों अनेकबार जों कागज रजाक जों भिडिअ नि आरो दरखास्त रजाक एप्लिकेशन रजाक नि लामाना खायदोनानि बागै जों चेष्टा खायजा किन्तु दा पर्यन्त खालायनाय हनो बे इन्जिनियार रंनो पाठाय रगो इन्जिनियार सिनि र फायजाक मनार टाइटलां फायजाक उचुय मक इन्जिनियार सार बबो फाय र टाइटलां फायजाक ओ जागा दाय दा पर्यन्त अकिजु उन दंखा इमो आरो एकटा विशेष खाय पारानि श्मशान घाट लामा मेन गाय श्मशान घाट लामा पारा खायजाय दंमाने हनै ओ श्मशान घाट लामा दायो अब दा पर्यन्त ओ लामा कोनो माने कार्यकरी खायजियाको ओ लामा कार्यकरी खायनानि बागै अनेक बार भिडिअ नि आरो साका आंगखा कागज रखा एप्लिकेशन खायका दा पर्यन्त अकिजु दंखो अबनि बागै इमो जथाक्रमे तारातारि दाक्तै काम खायै इरासिनि सलिं जरा फाफुं आपातत बरक थांमानाय गारि थांमानाय खियै चलेरानि बागै चेष्टा खायनानि अंथुक जोंनि दप्तरनि जे तंनाय राव बावनो नायखलय जोर खायै जोर कदम बाय अबनो खायरानि बागै चेष्टा खायतो होननाय आं बयजाबो नैनि दि नंनि जे मखबाय नुखना जे गारि थांमिया याखौ हिनानि से खूब कष्ट गारिले पुरा थांसे मोनयानि दि बंग लामानि बागै ताम हनै बर चिटि सैख्या बंगनि सब डिविजन सिंगसे परनेलेन टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गंडातैसा सब डिविजन गंडातैसा दलाई त्रिपुरा सब्जेक्ट प्रेयर फॉर न्यू ब्रिज सोलिंग अंडर पंचरतन बीसी सर on behalf of the people of Pakipara and Sorma colony para I beg to state that the main road of our village has been very badly damaged by devastating flood. As a result, water stays standing here and there. It is difficult for us to go along the damaged road. The students and the people of our area are the worst sufferers. Therefore, I pray and hope that you would be kind enough to take necessary steps to repair and oblige thereby. The locations are given below. Details: Pakipara, Prasanto Manik Tripura House to Sorolakshmi Tripura House, 300 meter, 300 meters. Number 2, Kamdep Para Bakra Bohon Tripura House to Alaisha Tripura House, 250 meters. Number 3, Kamdep Para Maduri Tripura House to Sosonkhola, 200 meters. Number 4, Kamdep Para Anganwadi Center to Kakrangti Tripura House, 300 meters. Number 5, Sosiram Riang House to Robirai Riang House, 200 meters. Obongkha Tolawo signature of villagers Obokha Parani signature of number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Tebutongo Vishnu Rani Tripura, Prasanto Manik Tripura, Potiranjan Tripura. Kami dite.